Lepas daripada konten yang viral betul-betul, Ya. aku keluar tablik. Tablik tu apa? Jadi tablik keluar 3 hari, 40 hari tahu? Apa itu? Kau enggak tahu ya? Enggak. Okey, so macam dulu sifat Rasulullah, Okey. dia keluar tablik. Okey. Tablik tu maksudnya menyampaikan. Okey. Okey. So dulu Rasulullah setiap hari dia takkan pernah miss ataupun lepas untuk pergi daripada gang ke gang untuk menyampaikan Syiar. kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. So daripada itu terjadi dah sampai sekarang tidak pernah berhenti tablik satu dunia. Okey. So maksudnya bila kita keluar jalan Allah ni, Allah akan balaskan dengan 100,000 kali ganda. Masya-Allah. So macam biasanya kalau ada dua benda yang Allah akan balaskan 100,000 setahu saya ya. Jadi dua aja. Yang pertama adalah bila kita di Mekah. Kita sedekahkan RM1,000 bersamaan dengan 100,000. Tapi bersama juga bila kita keluar ke jalan Allah, 1,000 dibalas dengan 100,000. Ya. Selama 3 hari saya keluar ni memang betul-betul belajar gimana sifat Rasulullah lah. Jadi pagi-pagi bangun, ada taklim. So setiap petang kita akan keluar namanya gas. Gas. Okey. So gas tu adalah macam tadi yang saya bilang, pergi gang ke gang untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah. Okey. So daripada situ kita akan ajak mereka lah macam, maksudnya mereka bukan agama Islam, ada yang agama Islam, ada yang bukan agama Islam. Jadi jumpalah, kalau macam di Malaysia kan ada Cina, Ya. ada India. Ya. Kiranya kalau Malaysia 3 kaum. Kalau Malaysia ada Melayu, Cina, India. India, ya. So 3 ni adalah negara Malaysia lah, satu kaum lah, Ya. bukan 3 kaum kan. Ya. So bila kita pergi tu, bila kita sampaikan, biasalah ada orang yang nerima, ada orang yang tak nerima, ada yang kena ludah macam tu. Ada juga gitu. Kena ludah, kena baling. Dulu kan Rasulullah bila sampaikan agama ni kan dibaling tai, dibuat apa. So macam tu lah kita akan rasa bila kita keluar tabligh.